Mayengani amuyeni na itaba kheburisana bona van'wani va nga vuya va wela ka ti trends hi ti 4 he basinda September van'wani va ri vitana kahle Benny Mayengani Day so va trend swinene se va wele ka ti trend ka nokona ku bamba to bamba avuxeni President Mayengani President Mayengani wa vulavula President Mayengani wa vulavula va secretary va GTR na va secretary va Benny Mayengani na hinkwavo lava lavakulu Alright, labone President Mayengani babe va trenda swinene hi ti 4 a ku ri Monday va pfule vhiki hi xiyimo xin'wana xa le henhla ngopfu. Yeah, no. Alright, President Mayengani amamkela sene ngopfu ndlela n'wana xiyimo xa le henhla. Twanani ke kahle vanhu va la ku tiva mhakankulu ku va vanhu va la ku tiva mhaka leyi nga babembele nga ranga mahlweni ya ku ri President Mayengani va sukini ka record label ya va ri ka yona. Xana i ntiyiso ku fika kwihi? A ni nga ri ka record label. Okay. Yes. Neka CD ta mina ku tshama ku tsariwa ku Rhangani production kumbe nele ka CD ya mina a ku tshama ku tsariwa ku producer Rhangani va ri produced by Benny Mayengani and Price Rhangani meaning ku a ku collective idea President Mayengani wa vulavula. Okay, ila one President Mayengani babe va tsala status lexi mi kuma ku ri vanhu va ku tala va ta tshemba va i president kumbe i president na hi leswiwani ka loko hi langutisa status lexa mi tsalini mi vulavula hi timhaka ta ku ri President Mayengani va ya sungula studio xa vona xa quality loko hi langutisa andzhaku President Mayengani eminkarhini ya ku tala ti-album ta vona a ku ri na lava va chayelaku ivi vona va fika va vhuma swinene a hi langutiseni eka studio lexi mi nga hi sungula ka nkarhi wa sweswiwani President va tirhisana va mani ka timhaka ta ku chayachayani leswiwa eka studio xa vona vo chat organ va tele and xin'wanyana na ku dyondzisa mathangani lava va nga tiviki na nyango wa studio ku studio xi yime njhani lexi i yini lexi yini ka studio ku cha organ a swi vuli ku munhu wa producer na le kerekeni chorus leader loko a leader chorus loko a leader chorus mchayi i landzelerisisa leswiya swi chayiwaku yimbeleriwaku hi chorus mina ku ti-melody na key i landzelerisa key ya munhu loyi the reason why ku va na ti-beat leti nga na tona is because leswi ni swi yimbelelaku swi landzelerisa leswiya kasi why le ka Prince leyi ku rekhodiwa kona ku duma mina ntsena loko i rekhode more than 40 what artist hi yini hi tin'wana ni tivaku All right. No, President. And vanhu a va tshiki ku no mina ni jikele Prince Benny jikele Prince why a endla so hi n'wi voni a teka swinepe na va Joe na va Mr Paul voni ta leswi a hi cina ka boli hi weekend aka wa yena sa boli le n'winyi wa ntlangu a hi rhambile mina na Bebula a rhambela Joe Shirimani na Mr Paul se hi loyi Prince a fona ku fonela Bebula loko a fona Bebula ku ni mi voni mi ri na va team Shirimani se mi va team Shirimani se hina a hi fanekele hi tsutsumini loko hi vona Joe Shirimani na Mr Paul Bebula a fanekele a ve fanekele a ku spoon hi ku na Joe Shirimani na Mr Paul and the very same Price Rhangani u tirhe na Mr Paul 2015 I never had a problem i le ka business u kuma mali i tirhe na Mr Paul album ya Mr Paul 2015 yi endliwe Price Rhangani n'wina mi nga swi tiviki mi vulavulaka ngopfu mbalabula sweswo ka mi nga swi tivi problem ya vun'wini and mina ni nge pfumeli ku loko ni ri studio ni ta lawuriwa n'wansati mina studio sati wa mina nga xi tivi studio ku xi yime njhani all right President xivangelonkulu xa ku va n'wina ka nkarhi wa sweswiwani mi sukini mi kuma hambana na loyi a mi tirhisana na yena hikwalaho ka yini i xivangelo xa yini good i ku ve na ti-problem to tala loko va na ti-problem to tala problem ya vayingiseri i ku va hi nga va byeli ti-problem leti because mina na Prince a protectara swi fana na loko nuna na nsati va holova va dina va tsana xiboho xa ku laha a hi hambana and the problem ya ku mina xo ni ta addressa so i ku vanhu va vulavula ngopfu va criticize mina before ela Benny ku why a jikela Prince why wena jikele girlfriend ya wena na ex boyfriend ya wena na papa n'wana wa wena na mhana n'wana wa wena na wena rhanga u jikela le ka ex boyfriend na wena u jikela ka ex girlfriend u ta byela Benny Mayengani ku a tirha na Prince. All right. Okay. Loko muhaxi n'wina mi jikelana na mhana n'wana wa n'wina kona van'wana munhu un'wana na un'wana va nga jikelana aloyi a nga ngheneke ka mhana yena loyi nga n'wi twala na yena ni n'wi byela a jikela leyi na vafundhisi lava nga sungula tikereke va ka va huma ka tikereke tin'wana a va tlheleli ka tikereke ta khale a nga ha ku na continuity Mayengani wa vulavula okay President a hi languseni ku vulavuriwa ku dume ngopfu quality swi le ku trend swinene ngopfu xana quality leyi vulavulaka hi yona hi yihi quality leyiwani President muhaxi loko mo mi ya trade in movha na sure ku mi ta xava ya quality ku tlula leyi mi nga na yona a ni problem yi nge kwini kwalaho
All right. a ni tivi problem yi le kwihi ko va ku vanhu matwa vanhu lava va nga khomenta ngopfu loko ni trenda siku leriya i vanhu lava nga yimela downfall ya mina wa loko ni posta swilo swi nga fiki ka 9000 va yimini va khongela vusiku na nhlikani emitini ta mixanisi loko mina ni na talent na yimbeleka All right. va xanisa ni lava ku va byela straight mina munhu a ni n'wi jikajiki a ni swi koti ku hleva na prince wa swi tiva a ni hleki the reason why a mi nga swi twa mova mi swi tselela ku mina na prince yalo mi nga ri sure i ku a ni hleki ni vulavula swilo straight. All right, President. Ani jikajiki mbilu ya mina a yi teki thyaka a yi jazini. All right, President, eka u studio. nga ta ku loko u chele thyaka u teka u ya chulula u chela thyaka u teka u ya chulula All right. a yi le ka phititapa. Okay. Problem leyi ni nga na yona i ku vanhu va vulavula hi ku criticize when ni criticize yena luya ko va milungu. All right, President, eka studio lexi mi nga xi vulavula hi karhi hi tshikelela lexi mi lavaka ku yi sungula a hi langutiseni hi tihi artist leti mi nga ta va mi karhi mi tirhisana na tona eka studio xa n'wina. Bevula na mina a sa fambini ka prince ku a rhuketeriwile na yena na khesana a sa fambini ka prince ku a sa rhuketeriwile and yin'wanyana problem the very same people va Mr Post le ka prince va chajiwa 8000 na n'wana malume wa mina Matimba Chabalala Mr Blink i chajiwa 8000 na Chabalala un'wanyana i chajiwa 8000 mina ni hakela 15000 na DJ xa prince a ni kombela ku tiva ti-problem ta mina prince n'wina mi ta kota ku jaja kahle n'wina tijaji so mina loko ni endlela prince album a ni kumi na 4% half pay. Yo. All right, ni mbutise xivutiso President ne. Mina ni n'wi endlela mahala but mina I pay. Mina I compose song for Prince. I direct him what he sing, what not to sing. I'm a composer. I'm a Xilungu songwriter. President. All right, ni mbutise xivutiso President i nga ri mi siza mi ni hlamula xona ku kongoma ni mbutise timhaka leti ta ka studio xa n'wina xexo swa mi nga xi tsala mi ku ri mi ta va mi karhi mi yi sungula hi tihi ti-artist leti hi nga ta ti langutisela. I can bevula na Nkhensani un'wana wa vona. Okay. All right, hi lexiwani xivutiso xin'wana ku na singile ne ya give me more hi leyiwani yi le ku trendeni swinene so singile leyi yi nga va yi karhi yi hi komba ku ri President Mayengani va lava ku va na album this year kumbe singile leyi ko va ya sweswinyana album yi nga yi langutisela lembe leri taka ku endleka yini kahle album. Album yi ta va kona hi December Revolution. Endla leswiya swa malembe leswiya swa ku ni humesa December Revolution hi ku ti-Friday ni humesa after 2 months ni humesa a ni ngo vanhu se va sungula ku tswakala nyana the thing they've arrived i nkarhi wa mina i nkarhi wa Benny Mayengani relaxani machangani ma ka hina relaxani rixaka ra ka hina kuma mina sweswi President Mayengani wa vulavula. Okay, right, President, xo hetelela hi lexiwani mi nga va tshembisa yini vaseketeri va music wa n'we lava mi landzelaka hinkwako van'wani se he a va ha tshamiseka a va swi tivi President va mahlweni vaseketeri va Benny Mayengani mi ni rhandzaku ngopfu loko hi hambana na Joe Shirima hi 2012 hi 2013 vanhu va tendisini mi nge he vuyi ni joyina EFF leyi nyamutlha yi nga ni nyika na ntirho le ka masipala wa Joni le va ku yo mfana loyi i joyine swa tipolotiki i fambile EFF wa phuruka EFF yi nyike ntirho na tirho ni ya va teka le ka TV va yo ku buwa tipempe na tivuvuzela va ku mhani mfana luya mina I know what I'm doing. Na swi tiva ku ni endla yini swilo leswi le ngati ya mina swilo leswi vanhu vo chat again va tele ngopfu. All right, opportunity ya ku chayisiwa again then va directiwa producer ni nga swi tivi ku producer i yini. all right, hi khensa swinene. Producer is a director. A wu tivi na ku melody i yini a wu tivi na ku gimmick i yini wo producer. All right, hi President hi ndlela yin'wana swi komba ku ri ku na swivandla leswi nga pfuleka swa vanhu lava mi nga ta va thola va nga ta va ta mi chayela ti-organ. Hi swona ende ni nge yi ya tirha na Joe Shirima. Okay. Guarantee you there. Alright. Ni nge tirhi na Joe Shirima ni nge tirhi na Mr Post ni nge tirhi na vanhu lava tivekaka ti-unknown ntsena ni la ku kombeta vanhu ku talente ya mina yi khomiwangi munhu. All right, hi khensa swinene President mi ta va byela lawa ka Facebook ku vanhu va ta yi kuma njhani mintirho ka studio xa n'wina. Vanhu va nga yingiseli swilo leswi va byeriwaka hi Matimu. Ma vona Matimu next year ta va ri Matimu. Mina ni nge produce hi Dlomu. A ni fambi na nsati wa mina studio President Mayengani wa vulavula mi ni rhandza ngopfu vaseketeri va mina mi va na siku ra kahle. Khensa swinene President. All right, a ku ri Benny Mayengani loyi hi karhi hi burisana na yena a wela ka ti-trend eka siku ra namuntlha yo basini empele vulavuleni va ri ku na swivandla leswi nga pfuleka swi komba ku vanhu va ta tholi na vadida va ta tholiwa va telela va kota ku chayachaya ne so vheta loko ku ri wa kota ku chaya inbox ya President i ku mina ni kota swa ti-organ mina ni kota swa nkatara ivi se i ya tholiwa ivi se i ya kota ku ya tirha ka xivandla xexo.
swinene swinene a swi wela ka ti-trend inongona kwa bamba to bamba the afternoon drive show a hi fambe basini loko hi vuya ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha hi ta va yi tshame ku lunga 8 raso